Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tan ri nei lao mai thon riu dari. Asai January the retreat na padai kum sing nei na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper King in Sap da ko. Infal January the retreat na kathum. Manipur Chief Minister N. Biren Singh ri social media kau gan sagri Manipur kau community khatkata sausi karang khang karam na suba mai na yi tuna sana mikuk mai nun ru kau tat mai action la thau puni the tuna sakan the. CM re State Secretariat kau press conference that kaina digital content kau government re zero tolerance approach naibam thi kumna communities nun ka kau lat lu tipat khang karamba mai koita zausin good puni tuna sakani social media kau khatkata zausi karang khang video pat kubang mai koita tat mai action la thau puni thi tuna sakane. Prime Minister Narendra Modi ri Manipur gwang lau makna ba mai lam khau Congress ri pian mak mai inda gwang kan mai khau N Biren Singh ri Manipur khau intaw pat na ba mai issue thai Congress gan khawri kasiam lau chongi tuna sakane. Kum singkhat phai skill rik skill na kanai khori kum singkhat phai skill rik skill na sanai khau naga kuki khani paite communities nun khau ri pat kan ni kum nami gan khotai Prime Minister nun Manipur gonglau kan mai nai na chu tuna than kane. CM Terry Tamenglong di hai ka gan khat khau dai thau makliang mai district thi tuna chakbam kai khwat ni tiki asai thu kalai me pai na nai bam thi tuna sakane. Manipur CM N Biren Singh ri Tamenglong chu Mahor Changhai Assam alam gwang mai gan khau illegal immigration gai ku nu mai chong nai na bami kum mai sang ri dilung mai nun ri ram thai na bam khan ka ge nai thi tuna sakane. Guwahati January tarik jui na kathum. Assam's Jorhat district khau nai mai Holongkapar Gibbon Wildlife Sanctuary tuang eco-sensitive John khau National Board for Wildlife rui thau khani guest lapat khang drill nu laukan mai khau citizens group Brihatar Jorhat Nagarik Samajri National Green Tribunal khau challenge sukan the Jorhat district khau lungba mai dilung mai azu rui Sanctuary tuang ESZ khau thau khani guest lapat mak khang protest azu tatkai bam sini NBWL rui drill sukhang nu laukan chwangi Brihatar Jorhat Nagarik Samaj Telaina oil khani gas drilling hairui in thai thang commercial operation bam subam nuwi khani century khau dai mai khawring pang khau kuk mai ti law bam nuwi tuna sakane. Infal January tarik chui na kathum. Manipur Education Minister TH Basanta Kumar Singh Rui January tarik chui na padai International Day of Education that kaini mai ma khau mai koi kang greetings tina Manipur dong allow koi khau quality education hai ti lau khang karamba mi tuna sakan the education hai rui anyu tuang charuang ti hai ti tal lau puni khani kalai mele dai thau me hai phungam puni tuna sakani state government re educational infrastructure diga inbu khang khani innovation teaching method sainai khang nu mai kam karam puni tuna sakane kumna uza goi khau allow nun ta lungning kutna insam lawbam khang zanghoi kani incham na nun goi khawrui nang new goi high state khani kan di tongkwang ni my leaders nun the lungning launa karamo tuna katiu kane Manipur di highlight rik thai mai gailiang mai state ti su khang karam kho tuna karyat na happy International Day of Education tuna greetings tikane. None January tarik chui na kathum. Pongringlong Part 2 New Kaithal Manbi Police Station Kangpokpi District Bangkhau nai mai lungai ngam gon mai kai January tarik chui na kanai Wednesday khwangru na khat lauthon jang khau mai raw mut lau kan thi kai tai room chanai nai mi kai yi tuna kai khut mai ri ti thai kane kai mai raw kan mai tai kai khut mai goi lau tat ngam kan mai kan khau pat kan chongi tuna sa kani lumnu mai cham thai lai na mai tai electric short circuit khaurui chuang ka hau chuang bam nu wi tuna sakane kai khut me ri sakan me thailai na kai ka zau na po chai dang ka la gru na pung dau tuang raw ngam kan thi kai tai ka pak RCC ritan mai kumna ka pak ri thing ri ta mi tuna sakane kai raw kan me khau chai nam mai nun khat ni nam ana khau ba mai nun ri kai ning me kai khau mai chuang ka dai pat ma khang mu mit lau kan chongi tuna cham dai ri ti thai kane. Infal January tarik chui na kathum. Nu mai from National Revolutionary Front of Manipur ruini. Guangni mai India's Republic Day kum singnai na chui na pung khau. General Strike khwang ru na pungu kau pat na boycott sukan thi NRFM chong statement khau January tarik chui na charuk nung jip chung khwang khat khawroi tingzin khwang padai ngan high state khau Republic Day celebration kum singnai na chui na pungu khau General Strike khwang ru na pung dat kai puni tu na ti thai kane. NRFM Tong Information and Publicity Secretary Sana Jauba Maitai Re Independence Kandi Sunaba Mai Manipur da India khau sai ka riu laukan maitan nu ni mak mai indaw na man sai goi re kapang pat lau mak na
Republic Day celebrations ที่ให้ boycott สู่อินซ้ำขังที่ไทยกันเอง NRFM รีกลุ่มสิงคัดภัยสกิลริกได้ในสกิลเขา Independent Nation Manipur Re Indian Union เขา March สุกันไม่ตานุนี้มักนา protest ตัดไกขังสากันตัวงี้ General Strike เขา High Emergency Services Media Medical Water Supplies Fire Services Religious Ceremonies คันนี้ Electricity Department ตัดทุทิ้งมากี้จุนะสากันเองจะแมงล้องติ้งไหนล้วนจากาบูตริกจุนับได้กุมสิงในนจุนับงูเล่าชวนกาลานติ้งสินไหนสิงบังติ้งปุกอินทันเนจากาบูตริกจุนับงูเล่าชวนกาลานติ้งสินไหนสิงบังติ้งปุกอินทันเนไม่ก็ไว้หน้ากิ้งอินจุนักกิ้งเล่าไม่ขังดาววิคาลิวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจันรีชวนกูไม่อินดาววีอาศัยขึ้นตัวจำให้เขาริงงานเล่าที่อินชวนควงรูมาขายไก่เมกันรีกิ้งอินซัมเดลโคคันนี้กิ้งเล่าไม่กระทุยรุยไลค์ subscribe คันนี้ share สลับดิวขังสร้างไว้มีดวงเทชวนกูเท